još uvijek se brijete kao idiot. Pa tu vam ne možemo pomoći. Ozbiljniji ljudi od vas imaju i ozbiljnije probleme. Nova pošast zvana sindrom nedostatka prostora za umjetničke slike nije od jučer. Sjetite se, koliko vam se puta dogodilo baš ovo. Ili možda ovo. Ili možda ovo. Dobro, zanemarite ovo posljednje, no problem prenapučenosti umjetnina je veoma ozbiljan problem, a mi smo tu da vam pomognemo. Halo, Petra! Bernarde! Šta to radiš, Petra? Već mjesecima pokušavam staviti posljednju večeru na svoj zid, ali nikako mi ne ide. Petra, trebala si me zvati ranije. Ali nisam te uopće zvala. Petra, imam rješenje za to. Pogledaj, ovo! Nakon godina mukotrpnog rada uz pomoć matematike, računanja i tehnologije najvišeg ranga, s ponosom vam predstavljamo ovo revolucionarno rješenje za vaš zid. Kutnu sliku. Dobro ste čuli, kutnu sliku. Sliku koja ne zauzima prostor, već ga stvara. Kako, pitate se? Jednostavno, podešavajući šarke na poleđini okvira, namještate kut prema vašem zidu i time optimalno koristite plohe. Zato hajde, samo prelomite tog Van Gogha, Cezana, Da Vincija i time enormno uštedite na prostoru u vašem domu. Također, uz kutnu sliku dolazi i futrola od crneće kožice, koja štiti od ultraljubičastih zračenja i ostalih oštećenja. Zbog svoje iznimne praktičnosti, slika je lako prenosiva, te se može bez problema spremiti pod krevet ili prtljažnik vašeg automobila. Vidiš, Petra? Hvala ti, Bernard, ja sam naprosto oduševljena. Ali moram primijetiti da danas imaš jako lijepe pantalone. Znam, Petra, ali me jako bole mošnje. Bio sam jutros kod ljekara i dao mi je neke antibiotike da se... Dobro, Bernarde, to nas ne zanima. Pogledajmo dalje što ima. To nije sve. Kutne slike su toliko praktične da se uz njih može i vježbati. Dobro ste čuli, vježbati. Sjetite se samo koliko ste puta bezuspješno pokušavali vježbati sa običnim slikama. Zato ukoliko naručite kutnu sliku, besplatno dobivate ovaj DVD sa relaksirajućim vježbama za vaše tijelo. Vježbajte i jačajte vaše tijelo rastežući Van Gogha, Picassa ili Da Vincija. No to još nije sve. Prvih 10 kupaca kutne slike na besplatan poklon dobiva ovaj posljednji hit tržišta umjetnina. Zvučne slike. Uvijek ste se pitali kako zvuči Karasova Djevojka s lutnjom. Konji na pojilu. Ili mrtva priroda. Stoga požurite, naručite i uživajte i vi u svojoj zvučnoj slici kod kuće, u automobilu ili na poslu. Vidiš, Petra, naš posao je ovdje završen. Hoćeš li sa mnom možda na jednu kavu? S tobom? Nema šanse. Koga briga, onako imaš drvenu nogu. Hej!